Good evening, ma'am. From the North East Window TV ki dialogue ta biren ta video ba puno putaram actually nasi ke thamjari ba ki dialogue ki topic si Kuki monopoly med Naga Defiance. Huzik ekoi chahi ani hanjala ba irang maksida maroina ongoing crisis that sing haragadi Manipur irang solution na ba damakra chapcha ba akoi solution na traga road map ama lei lei wa form delay 3 cherak asida PR thanjin graba matungda koi tungan tungan ba pam da ba thobok sing mama PR lei cherak during the ngasai kado kanogi PR government marak sa mayam ama thoi free movement gi hona rak pa ya da ba tungan tungan da mayam ama maram maduna koi gi solution purak na ba gi resolve to ngi lam di si mayek sing yu urak ta ba gi khurang khu shaung na ba gi yam gi maike di tongan ba mayam ama koi kholau su lai hojik loina na cherak asida akoi gi hojik ngasi gi thamjari ba coming back to the topic of today's dialogue akoi gi naga sing da haiba tare akoi gi tangkap pa da hauza akoi kuki gi kanu sing dagi michael dagi akoi gi khanaba chainaba thokpa adagi lam di matang da oi taraga su adagi di laidi ba tongan tongan ba tribe adagi api tribe sing si makoi gi marakta include tong ba basigi phona rakpa gi payam ama yaning da gi protest taw tongan tongan makhong thang kaya da mukna ba gi wafom si hauza la si akoi lepa laitri and recently akoi koncharam village asu chip sing pudana kotan taw khiba lam gi wahau da ihau taw khiba masigi pochima mayam amna leire akoi kupna si akoi gi dialogue ki keno sida khana nei na bes akoi tam tam puthok chira ke loina amuk masi akoi na nising maya basi akoi gi 2000 handaki chatli ba chahi si gi mi gi tari koni panda akoi gi keno na thadokhi ba sahil ka sada hill chip association si na thadokhi ba ko gi press release amada NPO Naga People's Organization na masi yaning da phongdok ki bagi wafam am leidi kari do haikan da akoi sahil ka gi recent meeting ama tong circulation thokpani aduga circulation sta maruina koi gi gorkha community ki ka pupi gi masi member kara invite to rakan da masi meeting tong ba chathara pada masi chauna ya ki da bani maram bi kai haikan da akoi phongdok ki basi yamna myopic oi ba view haiba tare masi deliberate ki thakta kanu gi panchayat ki thakta deliberate to bada poni maram aduna masi to ba yaro habagi yam kanna akoi NPO gi maket gi phongdorakpa duga lei ba tongan tongan different community tribes mayam ama punchil laga tare ba sai da khara khap nyoi khara khat na villager khara khat na madu du gi akoi gi identity na to decision de lepa yaro maram aduna inclusion ba pot ama yaw to sigi matang da yam thina akoi gi yan ni phongdokpa tongan tongan du mayam ama leidi maram aduna hujik paikala iba phongthang sing se koni gi mu taragadi Kuki monopoly met Naga Defiance lay report sida ko gi challenge tawba hena sounding na bagi aduma monopoly ma sanada bra ma ta seng na madu gi tangkap tu yaula bra ha bagi sigi kanu sida perspective se khana nei na jana ba sigi thangata ba topic ni khana nei na besru ga bina bai damakta ko gi studio ta buji lay bidi basi ahad makta da ikai ko nazir panelist ko gi ozada per HAOBIJAM GEETAJEN political activist ozata ramutri loina ko gi online ni kuthang da lengsin bidi basi ko gi THADOU student association di president oza LAMJATHANG HAOKIP oza bu taramutri welcome oza akogi ahum suba panelist loina yamna aten matang manung join to biragani secretary general USMD oza santan hakram su sungre su join to birani ahan bagi si ai ahan baround si oza LAMJATHANG da laktige oza ngasigi akogi thamjari ba topic se lakan hai tare mamang dagi laiba past few years aduga recently amulak pa press release ke ka mayam mama sigum bagi pot sida kherang khoisang na bagi tongan tongan ba mayam dagi look mayam dagi akoi gi CSO sigi michael dagi press release thok tana condemn to bokot bagi illegal immigrant sing akoi gi laukthok ka da bani masi khandok bagi extension gi bagi sem matam sisu akoi sangdo khoto ban hai ba mayam mama tongan tongan tholak pot am lai yam chaung issue ko create tar hai tare taseng na masigi Kuki gi monopoly sina chanare ba mo gi control to no honari pot si masigi limit kan odu boindo taptan yaula ba haibagi wahang ama khak la kamaram da overall na haiba tare akoi ngarang ran thok ba press release lai da phibam si ahan bigo na jagi kanu da meeting da kamai thambi ningo ja masi gi topic kamari le na Kuki monopoly met Naga Defiance sigi se handak ngasi ne na ba gi matang se da aina su khangjabada the origin of sigi issue high tare sigi issue se kari di polopra high tare di specifically with reference to the
Gorkha or Nepali communities the press release the tholakpa no na amuka emerge to kiba topic haisera or agenda mani haina di khanjai. So if you go back into that, pamaina city issue se tholakra haitara di, if I am not wrong, lalam dagadi na khanjawada May 19 the Imphal Times ki news to the Manipur Gorkha Union haina Bhanu Pratap Rai, President of Manipur Gorkha Union na Manipur ki former Chief Minister and Biren Singh se amuka reinstate to view haibane Prime Minister office ta memorandum thar akan sida sigi Imphal Times na news secretary to rakpane. So, adugi duda Gorkha ki aspirations of Kangpopi district haitare. Kangpopi district the lady ba Nepali Gorkha ki aspiration harapalle. Adugi podu karino haitara di hun mga sida mari sida Gram Panchayat election to you haina former Chief Minister N. Biren Singh na Sigi pot se Fajana Gorkha ki aspirations khangdi bagi matungina othok charakpa gi maram uduna former Chief Minister se amuka reinstate to view haibane adudagi Sahilka Other Hills Chief Association predominantly Kuki ideology ki chatabiba mayam gi apunba nintho or Pulakpa or village chairman ki association ne Other Hills da adu ki composition to yung akan dati prominently Kuki ideology da subscribe to kiba Thadou ki identity Thadou tribe kanggu katang ki confined to kiba organization abane Sahilka hai base so ay matam sida ay na moy na sigi Khunipan 8 village or Nepali or Gorkha taba Kangpopi district taba Kangbu Singh authority ki chairman secretary Singh se saman tawrakpane ba Sahilka na adu saman tawrakpa se kari ki matang dano haitar adi moina paliwat check matungina adu su May 27 da moina kawrakpa se kanya Nepali communities mayam Singh se kawrakpa se noina nahan Gorkha community na Gram Panchayat khara palle adugi maram khara pallabuni na adui matang da wari sanase haina Sahilka na kawrakpane ba aina check sa report matungina so adu kawrakpa kansida on the other hand Naga People's Organization ga Liangmai Naga Council Manipur group ani sina akan bamong da Nepali sing da saman tharak pa se Sahilka na yam na ating ba objection PBE ba muina kari ki objection PBE no haitar adi but Nepali ki authority sing se da NPO ga kaino na ating ba thamba pot se maram se kaino haitar adi moina hajar ise swai ki matang se da Naga gi ancestral land da tariba Nepali mayam sing se Kuki sing na hekta ko ba yaroi haibneba Naga NPO Naga People's Organization ga Liangmai Naga Council na hajarak pay matungina because Gorkha villages tariba Kangpopi tariba makhay sing se ekhoy ki lamda Naga ki ancestral land da leiba ki maram oiduna any kind of decision anything moina toba tarabadi Naga bu consult to bidradi city legitimate oiba yaroi mandate puroi haina kan mamong da Naga People's Organization Senapati ga Liangmai Naga Council Manipur na press release 29 May aduga kaino sida 29 May sida tojarak paneba animak sida so adumain to duna sigi pot se issue se karino haitara di hangbam thau taiba number 1 Nepali Gorkha communities in Manipur. Who are the Gorkha or Nepali communities in Manipur? Are they indigenous? Maybe indigenous people or the have a question amalai basida. Number 1. Number 2. Ani subasida sigin Nepali zaga taba matam mapam sida 2002 dagi
Panchayat, Gram Panchayat election to do na laame 2012 da adu kisu cancel to birame. Hairak pa question amal la basi sida. Adu sahil ka na High Court of Manipur sida moina hojik kise sigi maram se case ama thanggat tuna writ petition ama thanggat tuna pending the leiriba. Sigi court se Gram Panchayat in 4 villages in Kampopi district, predominantly in Nepali villages sida. Swagi matang sida mamang sarkar da mamangi assembly da haitare former CM aduga leader of the house aduga previous government former chief minister Bobiga kanna ama akan namuong just debate kanna house da to nariba ama na Imphal West ki makada RD and PR na Panchayati Raj ki matungina election se chathahan bane Gram Panchayat se hai amana adugi du court na kakhalat pagi maram oiduna Autonomous District Council ki chatpa jaga oibagi maram oiduna Autonomous District Council ki jaga sida Gram Panchayat se pusinba yaroi amagi se 1970s tagi torakpane nahak ki election ko debagi maram oiduna ADC gi arbitrarily hapchin bagi wani Imphal West ki manung da Gram Panchayat ama oina haila adumai na kanna ni na debate su house da su thingaraga laeba now adugi pot su ni na deba yadre ba ngasi question ama laeba ani subagi question da number 1 is who are Nepalis or Gorkhas in Manipur number 1 number 2 the Gram Panchayat elections in Kampopi district for 4 Nepali Gorkha inhabited village kayamuk legal legitimate oibra haibagi ani sulaeba aduga naga gi lamdani hai hojik presently occupied to rapase thagnaba naknaba singse Thadou tribe identity chathakiba Kuki ideology supporter oiba sahilka kanguna adugi du hojik ke di naga gi khut side leite hojik kise Nepali ga khoi machine yanagar dobni haiba adugi pot gi dispute gi matang sida hai tare hoi monopoly ne Kuki ne haiba maksu yadaba ama se hojik writ petition ama High Court of Manipur da sahil kana chathari ba against this panchayat election adugi matang da koramba oiba yaye ba whatsoever the case it may be Nepali singsu petitioner defendant ama oina party ama oina High Court da case da yauki legal battle di legal da settle adum togo po ne authority di taslinga di Gram Panchayat matang sida election togo da toroibra subjudice oiringai oirabasu matter has to be decided by the Honorable High Court of Manipur adu gitu da sahil kana Nepali singgi kunbinintho singbu kogo di maram di tasingna di oidabne ba morally and legally chumam deba because adugin panchayat ki matang di discuss toge hai tara di court ta Nepali mas kungo kamayam su party ama oina defendant ama oina yaw yubanina so adoi tara di court da dinga do mahut da moina smain adu korak pa hai basis to yam anga kawa amani whatsoever the case is nei pai ki matang sida lam ki matang su ahum su badu third se sigi lam se naga ki ancestral land oibra or hojik ki sahilka ki ancestral land oibra haiba ani su laiba aduga Nepali Gorkha sing se ILP rule 2022 ki matungina Manipur gi da indigenous person se da Nepali or Gorkha sing se chingde ba adugi indigenous people of Manipur se kaino ina chingye ba recognized tribes aduga Meitei Pangal aduga Meitei Mitei si community ahum sing si khatang se kaino na chingya ba adubu Nepali sing se taba Manipur da taba se it can be traced back as old as 1881 ki mamang digi di tar aga leirabane ba moise adu Manipur ge lamda karmai na tar ino hai tar adi adugi su another question amane ba so adu Chingi di unsurveyed land ama oirabunina. There is no land law in the hills. Anybody can buy and own land. Lamdu mayang macha oiro. Anybody can buy and own land. Madam di there is no MLR, LR in the hill areas because hill areas being unsurveyed. Unsurveyed to orabunina
loan amatana boy buting ba matale teba MLR LR ngadi Manipur gi scheduled tribe or Manipur gi indigenous people sing budi non indigenous da yon ba yaroi haiba amadi athing ba amadi leyeba to godoba bu hojiki Nepali mayam sing se MLR LR laktingai mamang dagi tar aga leirabani na Manipur sida so indigenous person amak oidrabasu moi se origin se maybe Nepal or Darjeeling or somewhere else ado oirabasu moi se Manipur da hojik se yam chawna tar aga leirabani adudi some areas se sahilka kangbu henna lina taba jaga su kampopi district manung channa leirabani moi gi position se kari oigadobno aibagi su koi neina daba ama yadeba so issue sing se hajana issue to discuss to raga resolve to bagi mahut to da propaganda or the narrative sida nang naraga kaino to bagi maram uduna Manipur se multi ethnic oiba yamna sensitive oiba community mayam sing se khatna rom da chatleba solution rom da focus to the vida ama narrative side da chatpa oiba maram uduna Manipur gi communal disharmony high tare unity of Manipur is always under threat because the indigenous people of Manipur are not focusing more on the solution, but on the false narrative or propaganda that has been spread all across in social media. Hey, the mic comes again. Propaganda sandok pushing gi kanda box mule duga community gi understanding du masu gi amna mag important jo from to lai duga lai de pot si hujik la ida question si botha se kana da koi se ta se sera kanda ko gi RD indigenous in Manipur indigenous level when national report ma panchayat election gi ma chaw ko ga nei le ya pot lai 2002 de gi hango ba du 2012 ta ko cancel ta du from lai duga amo akoi sahil ka gi si tara ga lai ma pham se nagana na mata ba dominated area se da kuina lai amdana ma koi gi su jam ya khana na bagi pot am lai du to ko si gi pot se koina pot ta hai tare ko ma sem se mane la propaganda sa to ko gi ma hutta ni petition tha na ko to do ko so lai ri sai gi su yam look after to bagi tangai phata to lai ri thank you so much jai jai ta se lang ti ge jik lai di ko form si taseng namak masi hai tare ko gi kanu na ga ko da na ga to di ba pot si gorkha gi member khara hai tare gorkha gi ko gi Manipur lai lo gorkha ki body su lai dari aduga masi panchayat ko ina masi deliberate tong bo phong thamakpa adu hujik lai ba thibam sida ya ma ten soi ba pot ni amna bole chalo situation sida confusion ma create tar kan have ga choba pot tu masu ko gi NPO gi mekari thadora ko ni press release sida akara mani gi be ja kamai thambini an ma ko gi notice mun gi gi ba da kan tak na seri nang sigi ko so gi ba chen shugla ga gi sigi pele de gi ja gi amakel ni to HAOKIP di lak di sa sandana ko ina se sui usia ka seri issues ni dekoi naina ti ngai da ko shugla ko na hujin ba ko ni Manipur si any different have ko gi multi ethnic ko ba jati adi api ko aswa then indigenous obo ita ba ya amna ko ni recognize na ko ni ma saksan na ba du ko jati ko sam ya amla kan ba sem ba du ba ita mo masih yang mau yang mau ini kalau hari kerja kuisi, masih ini yang kau dong tu sama Manipur hai bawa isi, saya juga macam itu saya ini Manipur hai bawa isi, ekor itu kan mesti mayat undang undang le lesu ekor, amat kaya koi, amat kaya lebar kaya, iman itu Manipur hai isi itu undang undang lebar, aduh lebar mana kaya. Sehingga saya tuan-tuan komuniti kerana ada tuan-tuan orang kerana aigi lam, dari magi area ni mana kau area sisi aigi area sisi tu biar ada, saya lu sisi tu payah ada, tolong mana saya sekarang ni crime, buat sini kami cuci. Jadi tu kita mula Gorkha sih kenal. Gorkha sih kenal. Kalau yang macam masih from since 1924 tu kita itu. Ini tu marah itu sih macam sih settle tu kalau ada boy ini kita. Aduna people cakap kan dah recognize na Manipur ko dami ya itu recognize na community mo ina. Leiram ko. Dan mo sih sih na ko business obo itu kan. Wala ka pa rin ko. Ado then na mo ina mo yung right man na mo yung ko sa mo ka ko mo tanda. Sagi ya sa ki lai ba mo kerana
Kuki ꯒꯤ ꯂꯨꯞ ꯈꯔꯅ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯁꯦꯡꯒꯣꯜ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯂꯥꯛꯑꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯆꯦ ꯊꯥꯡ ꯀꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯂꯥꯛꯄꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯦꯔꯤꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯇꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟ ꯍꯪꯕ ꯂꯩꯌꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯝ ꯊꯥꯗꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯠꯀꯗꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯃꯑꯣꯡ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯄꯤꯅꯤꯌꯟ ꯑꯃꯇ ꯁꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯇ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟꯗꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯑꯃ ꯇꯥꯍꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯁꯤꯅ ꯃꯥꯅ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯍꯟꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ masiga asoiba natagragana masigi tawhonidaba thabaksingi kaino hairagadi akhoi lapses kai lai government na hai tu problem sigi wohog mati oroi sigi government na kadok amani kamaina tu wohog no kamaina oroi lakla no kaidobai thui no kaidobai thui no government ka kiri government ka ide kai tawi ya bale te habasi masi government na madu chapjana instruction bi thangado bune bako adanga sagi sai area sida loi thado thaba mano mongama khudamona se cookie sing tawa thaba kuding maksi cookie sing tawa thaba kuding maksi ngasagi oda ngasagi khogi Michael Shobiri oda ngal Shobiri kana gumba community ma khoina pallaga hekta sai area sida khoina ngang ba de nate tawu issue that lu ama leina lenga ama leina leiba ama leina ngasagi lu jem khuta paiba man mo then lu lady government ji ko doi mo ma da ngasagi moina khundari ba community khara khundari ba jaga khuda mena particular cookie ta haire cookie sing leiba jaga khuda mena kapi Chusampur hoires jaga khara moina dominator leiba jaga khara cookie terrorist jaga khara jida khundaminari ba du community masa mayam ningse aikoi sida nate gorkha da nate mamang dai khoi gi atopa Chusampur da khundaminaba fruit masa mayama mapan thuba khoi imphal chaluba natragana market chaluba halakpa matam da mayum jangma matam da gate pass pa sam ka loi ga bagi wathok khoi thok khibagi khoi adum community khari khoi ta gi leire bajin ko ana sumaina khoi hajeningi di issue that lady crime thoina thokna ba sinba dugumba crime creator khara manungda hidden agenda khara da crime creator khara kaigum khara da sagi mogi makhada namsara thamning badugumba team mama koi khudamona particular koi sai gasi topic su tholi pramani ko se cookie haiba jati si sai area sta sena moina sanani ba koksi everything kuding mak khundaminari fruit kuding mak laiminari fruit kuding mak community any macha agera chobo gera chak warga khara na hona bagi oiba mami ma tahali je mase karigino haba jun koi hangba layebo ada madu moina torbo thab kuding mak si se kangpokpi district ki manung da khundari ba खिदंग हाइगर कांदा कोई सेवाई खिदंग हाइगर कांदा लेइबा नेपाल इन तारिबि जगह हाय तारेको कोई यदुगी जगह की लेइबा दि गोरखा लेइबि जगह खरा सिदा खुंदा जरिबा दुगुम सगी प्रजा सिंह मगी नेपाल इंटर गोरखा प्रजा सिंह दुदा सगी मोइना प्रेस लो मसा ngok thu बगी दमकता सगी मगी लीडर खरा हेक्ता सगी कुकी गनो सिंह सगी हेक्ता नफु साबुदा कौबगी मो मक्ता लाकपा मसी हेक्ता ओवरलैप हाय तारेको मी अमगी राइट से ओवरलैप तोबगी अब मामी में तालकपजे मसी सगी एरिया से कोइना मोइ करी ओरिगे हाब क्वेश्चन लाक्तोरे लास्ट को मोइना पामदबा तौहनिंगदबा नत्रगना ओहेनिंग पोतु खतंग लेवल अमदा को लेवल अमदा वरी छानबा याबी रूम अमा मोइ थनगदो बुने मोइ त कवर लाओ त हारगन त चटकदर क्वेश्चन अमा देन अमना देन नसागी गेता कौबो ngam मोइ द राइट सिनि गना सिनबनो को मोइ द मी मेता कौबगे या पीबा मोइ द मी मेता नसागी अतोबा बदगनोगी वी कम्युनिटी अमगी त मोइना पामद्रे नुसिद्रे ना नसागी हेता कौबगे फिल्म लाकपा देन अमना नसागी से इशू देट हेक्ता कौरकान मोइ द नसागी मोइना पाम पोतु तगदो नेता हारकपको सुगुमगी मयाम नुजे ngasi कै दौरे अदुगी सेम पेन द प्रोपेगेंडा पेन द दुगी पोतु नि ngasi नागागी सिनाउ सिंग मो ओजन kan ngasi tawni lan miyam ji ko sigi miyam ni iu na pot amane ba kano do sura ko ya duna leibi issue ji gorkha kangbu gi issue moina leijari ba magi leiba manipur leiba sagi leiram matung da moina phangjari ba magi right ko je sagi indian citizen moina manipur gi ko gi state citizen legi matam da moina phangjari ba right da moina phongdok ning ba haining ba government tawning da moina khar phongdok chabai moi right ni ko adugi right to phongdok matam da पेन दबा नुआइतब खर लेरे हायदना सु साइ साइ एरिया से मी मगी राइट एक मत या मोंग मदा ngam men ek साइ मगी मखा लेके दम है मोंग मदा चथरे थोंग जे सिजना अखोय मसिगे मक्ता नुसिनदना मगी ममी म तहन मगी ममी दो फंगदो ali aduna sugumba तौरीब कंगु अहेन मथौ तौरीब कंगु सिंजे मसे लोगी ओइना चप चाबा एक्शन लखत लखत मम चंगी दुना मसि मतु नाउ तौदना बगी दमक खगी मल्टी एथनिक ओइना हिमिनरी प्रजा सिंगे मणिपुर जे नुसि चारन लाइमिन साइ तारगदी असुगुम का हेन थौ तौरीब कंगु सिंगे मथकदा चप चाना गवर्नमेंट मगी मथक तौन थौ मागी कनो एक्शन तगन दो तौर मतुंगदा अखोगी अपाम पाम दु फंगदो नबा याबि रुम थमना कांदा मदो मानव मी मी यंग दो तौनी फम अपाम दो हमराव थमजगी Okay, sir, thank you so much. Nungai अखोगी मरोइन हारकांदा हेक्टा मखोइदा कौबा याबगी ऑथोरिटी साहिल का हाइतारे मसिना अखोगी तारिबा अखोगी गोरखागी
कोई मियोई खरनी कौरगा तौरिसे मरुइना कोई साइसे इरंग पार्ट 1 and 2 सिदा लैब हाइतारे गोरखा की विलेज लीडर खरा कौखटपगी वफमनी मसिदैदा अमु अखोगी ल्याङमै नागा काउंसिल मणिपुरनसु प्रेस रिलीज थोकपसी कस्टमरी की प्रोटोकॉल नत्रगा अखोगी ट्रेडिशनल अखोगी गवर्नेंस करिगुंबा अमता थवै उसितब हाइतारे मसि येंगमदन हेक्ता कौबा अदुगा कौरिबा खरा दुखक्तुनसु लैरिबा कम्युनिटी म्याम तामिनरिबसिगी डिसीजन अदुना लेपसु यारो हाइबगी पोट अमसु पल्ली अदुना हेना कन्फ्यूजन अमुसु टेन सागतनबगी कौदनबा पोटसु फोंगदोपय वफमनि लैरिसे आई ओजा सांतसु कोइ स्टूडियो टु जिलंगसिन बिरे ओजा वेलकम ओजा अहान बिगी राउंड ओजा दा लाक्चगे ओजा ओजा कोइ कमाइनि गेंगबय हंदकी मारुइना हाइबा तारे अखोगी कनोगी गोरखा गिनी अखोगी विलेज की लीडर खरा कौखटपगी अहिल सहिल काना सदर हिल की चीफ एसोसिएशन कौखलगा मरुइना पंचायत की दा अखोगी डेलिब्रेट तौनबा हाइदमा लैरे अदुगा अखोगी एनपीओ नसु नागा पीपल काउंसिल नसु फोंगदोरकपसी मोय खतंग कौबा से करिगिनो अजु याम थुना मसे रिफरेंट तौगदम हे पोतम लैरे अजु याम सिचुएशन से टेन सोबा बोले तालो मरक से दे दका लेतबिदा कन्फ्यूजन टेंशन सगना भोना गनु हाबे पोतम मसु लैरे हेक्ता अखोगी अथॉरिटी से अगोजा की ताजेनसु थंबिकी मोगी बिहाइंड करि लैरबनो हेक्ता तौनिंगो मतम हेक्ता तौबा याबा सिगुंबगी पावर से मोइदा कनाना अखोगी सिनबनो हाइबगी मीटिंग अमसु पुथोरे हेता ओजाना कमाइन थंबिंगो ओजा ओवरऑल लोइना होय अखोई हजिकी कांगकोबी डिस्ट्रिक्ट से को ममांगदा अखोई इवन नेपाली म वोट कारम अमबो लेग्रबनेबो अदा ngसाई कमाइन तौगे गाना अखोई हजिक से मणिपुर सिदा ngसाई पॉलिटिकल मूव से political status तो political की ओइबो मूवमेंट से याम मोंग मरिन तादबो मोंग तादबो दे कैम थी मोंग मरिन तादगे कांदा ngसाई कम्युनिटी लाइन द पॉलिटिक्स तौबगी कल्चर अमा याम चावना लाए हजिक से को हजी येंगवे आइसी कमाइन तौगेगा अखोई कनोगी कनो से एवरी कम्युनिटी से ngसाई मागी कम्युनिटी की ममिंग दा मी सी यामहनबा अदगी ngसाई माई मखादा लेबनी हैनो अथॉरिटी से मोइना ओइनिंगबगी पोट अमा को हाइदे मसी आई वखन दा मसी लाई से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना अयाम मतम दा अखोई स्टेट की लेबा लेंगाक से लेजिटिमेट ओहनदबा एवरी प्रॉब्लम थोप कोदिंगी होम मिनिस्ट्री जे हेता यावरगा होम मिनिस्ट्री सिना अखोई स्टेट अथॉरिटी से बाईपास तौरकांदा गहनी को ट्राइपार्टाइट टॉक्सी याम तोइन चथबसिना मसीगी मरम अचौ मनेबा से फॉर एग्जांपल NSNIM गा नागा तौनरीबा पिस्टोक्सिदा नागागी यूनिक हिस्ट्री अदु अदायना हाइबा पोचे ngसाई अखोइना नागा इचिनाउगी यूनिक हिस्ट्री लेते ना अखोइ कनामतना हाइगिबसु लेते अखोइ नागा ट्राइब सिंगसिगी मोइगी तोआनबा लेबगी मोंग तुम्बई मोंग चाबई मोंग लुहुंगबगी कल्चर जगोई सै लोइ लेरिंगा तनेबको अदुदा ngसाई अदुदुना यूनिफिकेशन अमा सेमना होनाबदा सेम नागागी कॉपी केटिंग हाइतारे कॉपी केटिंग दा अमु ngसाई कुकी की ग्रुप सिना मोइगी मरक्ता सानाबा हाइता को मोइना सोमुका ngसाई अखोई सी ग्रुप नि अदुगा सी कुकी ngaतनी गाइना ओनबा अदु मरक्तुदा मसाना मसाबु न्यूट्रल ओइना लेजनिंग बसे खारम अदे चोथे आइमोल कोरेंग को सी म्याम से अदु मरक्ता समर्स तौगिबको अदु माइन तौदना गोरखा सेसु समवेयर ngसाई कम्युनिटी लाइन दा अनी सी मरक्ता लमसे अखोइगिनी हाइबगी एजेंडा दुदा गोरखा सी कहनी को इंडिपेंडेंट इंडिया सी मनुंगदा नेपाली सिंगसे मागी ओइबा कनो कहनी इंडिया ना पीबा राइट हाइ तारे इवन आर्मी दबाउदा नेपाल दे ओइतादी मदुगी तोंगानबा फॉरेनर ने ट्रीट तौदबिदा इंडियन आर्मी मनुंगदा चंगगा गोरखा सिंगसे आर्मी की अचौबा पोस्ट पाइबा याउरिबनेबको नेपाली सिंगसे को गोरखा सिंगसे याउरिबने अदे इवन रेजिमेंट बो लेरिबनेबा मसी ब्रिटिश मतम दे चनरबने हाइ तारे को मोइने फंगिबा ऑनर सी अखोइगी इवन मैतैना फौदा फंगमंगमद्रिबा अदुम ऑनर ने लौ तामनेबा अदा यामना नुआइत्रिसे अखोइगी कम्युनिटी लाइन द तौरको पॉलिटिक्स सिंगसिना अखोइगी कनो ट्राइब अमदी सब ट्राइब अदुगा अखोइगी कॉन्स्टिट्यूशन ने रिकॉग्नाइज तौबा अखोइ कम्युनिटी सिंगसे पर्टिकुलर कहनी को कम्युनिटी की ओइबा ऑर्गेनाइजेशन अमगी मखादा लोइना लेबा स्टेट की लॉ से लेतबदौना मालहनबगी मवंगदा अया मतमदा चथरे हाइ तारे को मसीगी कल्प्रिट से अखोइगी स्टेट गवर्नमेंट सिना मसाना सोंजबा लॉ एंड ऑर्डर सोंजबा ngasi अखोइगी कनोदा सेनापति द उरिजिने को ngasi अखोइगी SP की गाड़ी का दो इंथु खोतु दना तौबदो अखोइ सी इम्फाल वैली दे तौबोरम तादि मदुगी ओइबा चपचाबा एक्शन दो स्टेट गवर्नमेंट जी लोगे हरकनेबा माइना चिंग दसु चपचाबा हाइबदि आइना हाइनिंग से कर्फ्यू थमजलो अदिगी इंदु रिमीजिंग दो फाजलो हाइबनतेबको लोगी अकीबसे लोगी अकीबसे अखोइ सिदा लेइबा वैली दे लेइबा CSO सिंगसिना लोगी अकीबसे लेइरि सुमाइना को सही लोदा अखोइना प्रोटेस्ट तौबो गांदा से कोकोमी ने प्रोटेस्ट तौरो अमुको न तौरो UCM ने तौरो अखोइना प्रोटेस्ट तौबो गांदा प्रोटेस्ट की लाइन ऑफ एक्शन जे अखोइना केनोदा लो लेइरि ने खल्लगा प्रोटेस्ट तौबगी अमा लेइबको अदुगा ngसाइगी चिंगदना यामा मतमदा एनी कम्युनिटी ना तौरको प्रोटेस्ट से ngसाइगी लो से मोइगी मखादा लेइबदौना प्रोटेस्ट तौरपसे को कम्युनिटी फर्स्ट लो सेकंड स्टेट थर्ड नेबा
लेइसे को अदुमाइना अमाइना लेबनिना कम्युनिटी फर्स्ट लो सेकंड स्टेट थर्ड नेबा स्टेट तो लेत्रबगु मने मोइददी को मणिपुर की सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नत्रगा मणिपुर दे लेबा असेंबली सिगी लिजिटिमेसी मोइदा लेतेबे असेंबली फमसु फमदसु असेंबली फमबे दरकार ओइदे अखोइगी डिमांड जे फुलफिल तौर लोरे सिगी वखलोन लाकनिना अदुगुंबा मयामदुदा गोरखा खक्ता नते गोरखा नतबा अतोप कम्युनिटी मयाम अमा इरुपदा यावरे कोरेंग यावरे खारम यावरे चोथे यावरे आइमोल यावरे वारिबुबो को आइमोल जो ग्रुप अनिनी लेइसे अमना मसा न्यूट्रल ओइदे हाइबा अमना मसा नागाने हाइबा अदुगा नागाने हाइबा अदरगदी फुबा कुकीने हाइबा अदरगदी फुबा सी कल्चर सिने भोजि लेइसे को अदुना सीमक लेइबनिना साइ स्टेट सिदा सुमाइना इरांग थोलकपा नत्रगा प्रॉब्लम थोलकपा मतमदा आइना थमजनी से लो सी कलाइदनो पॉलिटिशियन सिंगसिना ngसाइगी ngसाइगी को मई थानबा इसिंग केनो तौबा अदुगी मथक्ता स्कूल तमनबा फगलनबे मथला लो एंड ऑर्डर सिसो चपचाबा से अखोय होजिकी गोरखा कम्युनिटी दो लाओ नोय अखोय मनाक्ता नोय ला सेंगदोकनी गाय हाय सेंगदोकदबनी गाय ना हाइरेइबा ऑर्गनाइजेशन सिंगजी मथक्ता स्टेट ना नोटिस संबो थादबजे को डीसी सिंगना अदगी होम डिपार्टमेंट दगी कनानोसी अथॉरिटी नतबा से अखोय इंडिया एजे वन कंट्री वन लो नि सिदा मणिपुर लो नि लेबे यादे तोआन मोंगदा लो लेबे यादे वन कंट्री वन लो नि तोआन मोंगदा लो लेबे यादे अदुना मरम ओयकांदा एनी कम्युनिटी ना कम्युनिटी अमा कौबे यादे मदु तौगे हाय तारदे कोर्ट ऑफ लॉ गी मनुंगदा तौगदबनी हाय पोचे सिगी पोचने अदा साइगी अमुग याम नोनिंग से कइनो हाय गांदा मणिपुर नुंगसिबसे अया मतमदा वैली दे लेबा मैतै सिंगसिगा साइगे मैतै पांगनसे अदुम यावे मणिपुर नुंगसिबदा को अखोइना मैतै पांगनसे चिथरम बेयादे मणिपुर नुंगसिबदा अदुम यावे अतोप ट्राइब सिंगसे मणिपुर नुंगसिबदा का यावबोदे हंदकी मणिपुर हाइबा ममिंगसे मुथतपदा इवन तमिलनाडु दगी केरला दगी प्रेस की यूनियन में आममा गिल प्रेस की एडिटर गिल में आममा चिठी थोलकतना कंडेम तौनरेबको अदु कंडेम तौनरकदुई मथक्ता गोरखा की कांबुसिना मदु कंडेम तौरुबगीदमक मणिपुर हाइबा ममिंगसी थाबदा थारमदबदा कंडेम तौरुबगीदमक तोंगानबा फ्रूप अमना करी मरमगी नोय अदुगुम्बा कंडेम तौबा यावरिनो नोय अखोई मरक्ता लेरगा हाइबसिदी ngसाइगी के हानि अखोइगी हुजिकी पर्टिकुलर कम्युनिटी दो इंडिया की मथक्ता ट्रेटर हाइ तारे को ट्रेटर नत्रगा सिटिजन की चार्ज बो दुम तौबा याबजाने बा अखोइ आई ममांगदसु याम हाइग्रे को हुजिकी अखोइ हुजिकी करिगुम्बा गवर्नमेंट ना तौरिबा इंक्वायरी सिदैदा फील्ड लेबा ऑफिशियल मैम महारेजिमेंट की ऑफिशियल मैम दुना नमदना करो से अखोई मणिपुर है ममिंग से कॉन्स्टिट्यूशन याब स्टेट की ममिंग से कॉन्स्टिट्यूशन पीब स्टेट की ममिंग लम की एरिया से अखोई स्टेट की ममिंग से थेरंदबीद चलहलबनीना अदुगी आर्मी पर्सनल जिंदुगी मथक्ता सिटीजन चार्ज तौसे दुम यारबजाने खल्ले बैदी कइनोदी मधु मणिपुर ममिंग मुथतपा है इंडिया ममिंग मुथतपा चमने से एग्जांपल कोकोमी की आगांसिंगना इचिनाउसिंगना इनाउनपासिंगदुना इंडिया की ममिंग जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ममिंग दुदा लेबाक लंजलुबगीदमक नुंगदांगदा मखोई फागेना थिबलाइने इंडिया लंजलेको अदुबु अखोई आगांसिंगदो लेफम चाउंग खंगदगै लोटना चेंदना मयामदि खंबिरमोयको इचिनाउसिंगदो लोटना चेंदना मियामगी प्रोटेस्ट तौबो यावरुबगी अहिंग तुमददना नुमियुमनि मरिनि युमद लेतदना लोटपा आगांग यावेबा हंदको तौबदबु मणिपुर हाइबा ममिंगदो थेचलंबगीदमक्ति अदुगुम्बा महारेजिमेंटगी पर्सनल सिंगदो अदुगी मथक्ता एनक्वायरी तौना होनदा 15 डेज चंगेबा अदुगा हेन चंगे होजी हेंजु हेंदो रिजल्टसु लाक्ट्रिको अदुगा अमुक थर्डली अइना हाइनिंगसे गोरखागुम्बा अखोई मणिपुर सिदा लेबा मरुएना कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट दी इलेक्शन बो कारमबा अदुगुम्बा कम्युनिटी अमको कम्युनिटी अमना मणिपुर की लिजिटिमेसी सिंगाकना होनबदा कंडेम तौरपगीदमा कम्युनिटी खरना अमुक तोंगाना कौरगा मोइदा वायल गनी गायना हाइरागदी स्टेट गवर्नमेंट सिना अदुगुम्बा थोलेबा अथॉरिटी दुगी मथक्ता एक्शन लवम थोक्तबरा स्टेट गवर्नमेंट कैदौरी हाबसे अमुका न वांग ओलकनी हाबसे सुबाइना हामरा याम फजबा खोगी मरिक चुम्बा वफम थंबी थैंक यू सो मच अदुगा हौजिक से आई मरुना ओजा कनोना सो शांतना सो थंबी खिबदुदगी आई रेफरेंस लौजरा कांदा ओजा माइकेल लाक्टिगे अनि सुबराउन किजजा अखोय हौजिक तौरिबा पोसी तोंगान अखोगी कइनोगी मोदबुंग नेपाली कौब्रू लेखा नेपाली दगी तोरीबारी नेपाली फॉर पब्लिक इन्फॉर्मेशन अदगी कलाफार नेपाली इरंग पार्ट 1 इरंग पार्ट 2 नेपाली पर्सन नेपाली अदगी चहरजारी नेपाली मोगी कोई सेक्रेटरी अदगी चेयरमैन सिंह कोई पुना सदर हिल चीफ एसोसिएशन कौरीबसी मरुन ओजान सु फजना थंबीखरे कोई मसिगी पोची पंचायत की मैटर सिंग मरी लेना मसिदा खननबगी नैननबगी हाबे तारे कौबा दुगुम्बा मीटिंग नि सिगी मफम से लेरे दुगा मसिदा तोंगाना अखोगी यानिंगदबा फोंदोरकपा लुप मयामना दगी सपोर्ट तौरकपा अखोगी कोपिलाल नगा थमकीपा वफम सिंग लंगमै नगा काउंसिल दगी रंगमै नगा काउंसिल मणिपुर अदे मयामसिना मथंग कनो तौबगी सपोर्ट तौरकपा वफम मयामम लेरे दुगा मरुइना हाइकन हुजिसि इरांग थोक्तनबा पीसफुल को एक्जिस्टेंस देदा
अकायब पीरक्पसी हुजिक हुजिक लेब फिवम सिदा तौदनबगी अदुगा मरुइना कम्युनिटी की अखोगी कस्टमरी प्रोटोकॉल सी हाइसे मरुइना अदुगा ट्रेडिशनल गवर्नेंस याम मसी थवोइदबनी मसी रेस्पेक्ट तौरमदबनी हेक्का तौनिंगबा तौबगी पोट अम लाकपनी मदु यारोय लाइबा अखोगी नागानी इनहेबिटेंट इंडिजिनस नागा सिंग इनहेबिटेंट तौरमबा मफम सिंग अखोगी पाली फजना मसी सिंगददी हेक्ता मदुगी हक तो लोबो यारबे पोस मैम लेदी मसी जे मवासे मफम ओइजखरकान ओजामु लाकचनिंगबसी ओजा पंबीखिबदा हेक्ता तौरपगा मसीगी ऑथोरिटी स्टेट की लॉ से याम सोनबगी ममियम उरे अदुगा तौखलेब खोंथांग सिंग की तोंगान तोंगानबा कम्युनिटी दा मयाम खुंदारगा लेब मफम सिदा कम्युनिटी लाइन की पॉलिटिक्स अमा चथरब्रा हाइबगी मयेक तो सेंगाब्रा हाइबो वफम सि स्वाइदा कमाय थंबिनिंग उजा absolutely community line की politics चंगे बा मरम दी कइनो महाये बा सिगी सहिलका की पोतु यंगा कांददी मोइनदी मयेक सेंगना पल्ले पंचायत मैटर्स की मतंग की दमकता खनना नैननब की दमकता सिगी मोइ की जुरिस्डिक्शन की मखाद लेरिबा 8 विलेज नेपाली ताबा मफम सिंह की चेयरमैन सेक्रेटरी कोवनेबा सिगी पंचायत मैटर से हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा सब्सिडीज ओइना लेबा मैटर अमनेबा रिट पेटिशन स्पाइग मतंग सिदा रिट पेटिशन नंबर 581/2022 अदुगी केस की मखाल मतुंगिना चथखिबा सब्सिडीज मैटर ने बसिगी पंचायत से सो अदु कांदुदा साहिलका की प्रेसिडेंट चेयरमैन हाइसेरा हौखुलेन किपगेन एंड 5 others versus state of Manipur ने बतौनरबा पोट से पंचायत की मतंग सेदा देयर चले मोइना चैलेंज तो की पोट दी 2022 की गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर आरडी एंड पीआर की ऑर्डर सीधा पंचायत ग्राम पंचायत मरी 25 कोबू लाइखा 26 तोरीबारी 27 कलापहार एंड 28 संतलाबारी परसाइन अंडर इम्फाल वेस्ट 1 CD block community development block the ग्राम पंचायत इलेक्शन चथकदौबनी हाइना देवेश देवाल कमिश्नर RDNPR ना 22 जून 2022 दा थोखिबा ऑर्डर ने बसे सिगी ऑर्डर से सहिलका की ऑफिस बेरियर सिंगना हाई कोर्ट ऑफ मणिपुर दा 26 जुलाई 2022 दा चैलेंज तौदुना लेरबा सब्सिडीज नेबा अदुकी दुदा पार्टी से दा रेस्पोंडेंट से दा नेपाली सिंग से अमता यावरम दबगी मरम उइदुना नेपाली कांगबू नसु राम प्रसाद काफे एंड 3 others ना 3rd August 2022 दुदा मोइनसु पेटिशन अमा थाजिलआगा मोइसु पार्टी अमा ओइना हपचिन बियु हाइना सेम 581 of 2022 writ petition civil C sida High Court of Manipur na order se taki bane that 5 August 2022 da ado itaradi Nepali singsu gram panchayat gi matang sida respondent party ama oina yawrabadina there is no point of summoning them admaina sahil kana saman toba mathau ta deba adudi aduga naga sing so muka ekhoi gi lam ekhoi gi jati ne sini haira muka adugi thak tu da gen sa chatladi masai oza santan ai ki ba gi do lo se kanam ta na khangdre ba adu oturum da chatle ba moine su government gi action du yadrabani na order du challenge tore court ta chatle subsidies matter ne amuka asom side da amuka saman tawsilae adu edi contradictory ama oyeba adu edi kari gi court case harubuno adumaina saman tawna rabatarabadi so sahil kana saman tawrapasu illegal ne lemai naga council na react over singsu aduga naga people's organization senapati matam du kampopi di laitawni na hojik present kampopi is also treated as senapati by the nagas moina district creation se ekoi accept to ki de hai adugi maram duna NPO senapati na su react to ba ado itaradi lengak amaleyeba lengak tuna subsidies matter bus maina khatnaba kaino community gi marak sida khatnaba ya ba fam la adi mathau to de bagi inactive obsolete government laitaba mong da lebagi maram ama oiduna se tholak pane ba so the bigger picture larger picture do engasai high ki bagi du ne ba ei lak chage ba who are Gorkhas and who are Nepalis simayan sing se akoina ni ba mathau tai ba
adudi 1820s 1830s adudagi adum 19th century dagi Manipur da taraga adum leiradi moibu indigenous dinate ILP gi rule matungina adubu moise permanent settler adum oidor ribra adu ai tare de moina moigi ngasai hai kiba autonomous district council gi first ihan han ba thok kiba 1971 duda Kishore Thapa haibadu Kampopi district headquarter degi autonomous district council ka gram panchayat se amatane ba ek ki matungina autonomous district council chatpa mafam da panchayat gram panchayat chatpa yaro haibane 1994 gi gram panchayat ek ki matungina adoi taradi gram panchayat ek se 1994 da lakpane ba du hena haliba 1971 gi autonomous district council ki ek to da Kishore Thapa na MDC member of district council ADC member oira ga dum la ataradi ko adoi taradi moise Kampopi mafam se da Nepali se hana digi tare haibase ei khoi bhap tamina ba mathau taeba adu mana chairman phangdebagi hai ei na pauta bada mana chairman phangdebagi 1974 da Manipur gi first legislative assembly statehood matung da ma vote lepe Kampopi da makar aga dum lai Kishore Thapa 1978 da from the same Kampopi gi district headquarters da autonomous district council gi election asni suba du da KK Chitri hai na ama ADC member oina kaiba dudi the habitation of Nepalis or Gorkhas in Kampopi cannot be rule out moibu hekta tan thopa ya deba recognize adum to thopa mathau taeba moina tariba jaga lamdu kanagi lamno di khangdre an survey yam leibani na kanagi lamno haiba ngamdriba lenlo leitriba an survey oi taradi MLR la chatriba MLR la chatna drabani na lenlo tokpa MLR la rek na tokpa leiteba Manipur da adugi maram duna MLR la rek la kanda 1960 da survey to ra kansida present stretch of Kampopi se survey gi area chingeba sorok mapan sing se highway mapan sing se ado itaradi Nepali na pata taba yam leireba ekhoi thado chinnaw hen na moi oina earlier settlement taba mafam chu yam leyeba ado itaradi swai matang sida root cause of conflict se karino ekhoi understand to minaba matau thaeba hoi Manipur nung siye hai taradi ngasai oja santana hai position of kaino Gorkha sing se kari oiga dobra hoi indigenous status di phangre adubu permanent settler adum tagani ba moise adu permanent settler du yadre hai taradi scheduled tribes oide moi general da adum oye hanadagi autonomous district council gi makhada di moi member hojik sum member hum leiko autonomous district council sadaris matungina adu taradi karino moi gi problem se aduga moi gi aspiration of gram panchayat oina moina pami haibani na hanna nahak chalame 2002 da ADC election leitringe da 2012 da amuka kathalame adoi taradi hojik di dispute da leirame moi gi problem se ADC oina pambai mongra or gram panchayat oina pambai mongra ani magi yadabani na ani mak chat pai jaga mafam du da court ki dispute ama leba adoi du da community mayam sing se communal do na ko NPO ro ate ro changsin basidi samon thai ba sahil kanadi sulale aduga react to hiba defines to hiba naga sing sulale issue se nei na dreba issue se taseng adi hoi ngasai hai hiba root cause di Nepali Gorkha macha amana memorandum irakpadagi maram uiduna aduda gram panchayat se former CM biren na kanna naga Nepali ki aspiration ama oina mo reinstate to nimba ama lebadi maram duna he thinks for the aspirations of the Nepalis in Kampopi haina irakpagi maram duna Kuki sing saweba sawrabu moina saman to ki badi la leba adubu moina atopa rom dadi yamna discuss e kaya to ningde adubu haijenu ba point di subsidies matter sida asmaina to narba mayam sing se yam la leba I'm not going to ligeba taking advantage of this. Matam duda 2021 duda 22 duda isu Kampopi da motbung da lay ingay da ako'y Thadou student assistant secretary general pair matam duda Kobru Reserve Forest da hay tare KK Reserve Forest da uthagan ni hay na sarkar na state forest department na initiative lokhat pa matam da
Thadou Student Association na yai kesu kaide problem leiti haiba matam sida sahil ka ko ba kangbu sing se hekta chong sila aga moi se kanana use story na khoi khang ba pot ne ba moi gi maning da insili ba suspension of operation kangbu gi militant kuki militant kangbu na insin ba support to gi ba moi kangbu du na sit tawradi Michael se Thadou gi leader ama oibani na Thadou sina sigi reserve forest sida kaino ama u thaba se toba haiba sibu government bu welcome from chief minister ma bu welcome to sibu ekhoi gi ancestral land bu state sarkar na munbi khre haiba kat manabani mana se yon bi khre kuki gi lam se mana yon khre haina sahil ka ko ba group organization singsina suspension of operation kangbu gi pressure duda ma se ekhoi kampo pi da dum Thadou student paihal adi mayam na kuki mayam na ekhoi bu nung sira roi naron sisu suspension of operation kangbu singsu flop chatla ni haina ai bu arbitrarily kam maram sadana sahil ka kangbu na ai sibu social boycott e to e haina hajil order ma thokchil le ba adu matik cheap oina leithriba sahil ka ne ba ai de kaya chu discuss tongning de ba ngasi di sahil ka gi issue tholak panina aina haijaning ba do ne ba sahil ka should know the laws moina law khang ba mathau ta he ba but law khang da bang tanina kamaina sensitize to duna how do we rein in or reinforce law establishment of law in the hills. This is a very big question ko kasai oza santana hai dune ba kamaina chingilam du da moina repetition tharaga amuka party sing amuka samon to basibu karino court na noi masen yana ba putho hai basu na chade sigi matter di adu sun na chade adu mayam sing se lebe pot ama lebe ni na aina ngasi gi Manipur praja mayam sing da appeal to janing ba se issue du da chat se issue du karino the grievances of kaino ne ba gorkha kangbu ne ba adu gorkha kangbu gi aspiration du Manipur praja na ya bigadobra sarkar na ya bigadobra ya pham thokbra ya pham thoktabra pangan mektai pangan do na moising su indigenous amo oina losin ba reasonable oibra oidabra adu rom du chatla kan sida moya tari ba jaga sing do unsurveillance ne adu di MLR larek chatrabani na kuki na su moyi lamni haiba ya de ba why big question another big question unsurvey lamni na anybody can buy land in the hills because they are not survey lam dadi section 158 of MLR larek matungina schedule tribal gi tariba lam dadi moyi mingda leiriba pata dadi non tribal non schedule da pitho pa ya de haiba di MLR larek na di tribal sing protect to eba adubu moina MLR LR du chathaning da bagi maram oiduna moigi lamdi protect to re hojik di chingi lamda unsurvey lamni na Nepali mayam tare da na irang part 1 part 2 IT road mayam loi tabo mayam sing se give get execute to na re maram di law di matung ina athing ba leita banina so sige problem mayam sing se kamai na address to ba phabra hai ba se a Manipur praja mayam oina ne ne han ninge ba eight mind thamjage matam sangadagi koi settle tawraga lebsi moi original settler gi habigi claim gi yabage choba room gi pot musu leide du at the same time sahil ka gumba asigumba akoi kaino amana association haibetare masuna amada somada su yawba even akoi gi ozama ki case su leide siguma potidi at another level am da yengta kadi G.0 masi khana daba bu yabne ba form du leide du bu tabu masida akoi gi state ki law sina law and order law haibetare masi mapanga yamna sonba maramna tauba yaba thabak singse tawdana lakoi posi mayam am ureduna tawning basuma po singse mayam tawrakoi posi madi adum thoglakoi wafam se leide aduga ai kano da lakchege oza kita jana lakchege oza masigi posi haita ine sugumba se masigi kano si supremacy se taseng masi kadai dagi lakpano hai posi aduga illegal immigrant ga chongba koi gi issue gi pot amakaksu leidi aduga handa hujik thoiba irang marak seida Manipur gi ongoing crisis leida masi karmaina maruin haitare Kuki gida reference laka na sigi potsi koi hanagi lairiba illegal immigrant singsina lakanda masigi potsi suku masigi component am oiribra na trihara koi hanagi lairiba indigenous singsisu koi obligation haitare yada dana koi masita dum sanction jausin ba absorb toksin ba na trihara kana pamjana yaubra na tra karmain to pur masigi supremacy se krai de horopun ha phom se kamain thambini oza Shubla masih kuina masih yang kumni yang biar isi masih ngarang wathong na te masih posiko from sen sanga ba dugum koi thamoi o ma thamba
ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯄ꯭ꯂꯥꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯐꯖꯅ ꯇꯧꯔ ꯊꯝꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯏꯐꯣꯡ ꯐꯣꯡꯅ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯎꯔꯦꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯃꯥꯏꯀꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯂꯝꯖꯥꯊꯥꯡ ꯌꯥꯎꯕꯤꯔꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯁꯍꯤꯜꯀꯥꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯣ ꯁꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯩꯗꯣꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏꯕꯀꯣ ꯁꯍꯤꯜꯀꯥꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥ ꯊꯝꯃꯒꯅ ꯑꯣꯖꯥ ꯂꯝꯖꯥꯊꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯀꯅꯥꯅ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯏ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯀꯔꯝꯇꯗꯤ ꯍꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯂꯥꯎ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯩꯗꯥꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯈꯣꯏꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯄꯋꯥꯔ ꯃꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯃꯣꯏꯗ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯄꯋꯥꯔꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯈꯔ ꯂꯩꯔ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯃꯣꯏꯗ ꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯐꯖꯅ ꯁꯥꯒꯠꯂ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯃꯪꯂꯥꯟ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯄꯥꯏꯇꯦ ꯀꯣ ꯀꯨꯀꯤꯒ ꯅꯥꯒꯥꯒ ꯇꯧꯅꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯄꯥꯔꯤꯡ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯉꯛꯄꯁꯤ ꯕꯤꯌꯣꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯦꯡꯃꯤꯟꯅꯁꯦꯕꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯜꯇꯤ ꯏꯊꯅꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯥꯇꯤ ꯁꯨꯅ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯈ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯜ ꯁꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯔ ꯂꯩꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯈꯨꯟꯗꯥꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯥꯎꯈꯠꯅꯕ ꯐꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯗꯤ ꯀꯥꯏꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯗꯤ ꯌꯦꯡꯉꯨꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯂꯧ ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ ꯊꯝꯃꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤ ꯑꯉꯛꯄ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯝꯂꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯦꯟꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯄꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛꯅꯤꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯅꯔꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯀ꯭ꯂꯦꯝ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯁꯥꯊꯤꯔꯤꯁꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯅ ꯇꯥꯜꯂꯛꯏꯕ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡꯁꯦ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯕ ꯆꯍꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯉꯕ ꯂꯨꯝꯃꯒ ꯂꯥꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯃꯗꯣ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯈꯨꯠꯇ ꯄꯋꯥꯔ ꯄꯥꯏꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯉꯥꯡꯂꯧ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯂꯩꯔꯦ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯂꯩꯔꯦ ꯏꯂꯤꯒꯦꯜ ꯏꯃꯤꯒ꯭ꯔꯦꯟ ꯔꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯥꯔꯦ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯅꯝꯁꯤꯟꯕ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯨ ꯁꯣꯜꯍꯜꯂ ꯊꯝꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯟꯗꯝꯁꯦ ꯐꯪꯒꯅꯤ ꯈꯜꯂꯒ ꯉꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩꯗꯣꯝꯗ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯉꯝꯃꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯁꯤ ꯌꯧꯔꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯉꯁꯥꯏ ꯈ꯭ꯋꯥꯏ ꯉꯛꯏꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯔꯦ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯕꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤꯁꯦ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯉꯝꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯁꯤꯁꯨ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯉꯥꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯃꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯕꯩ ꯉꯥꯡꯗ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯤꯍꯟꯗꯅ ꯈꯪꯍꯟꯗꯅ ꯅꯝ ꯍꯥꯗꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯥꯏꯒꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯝꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯃꯤꯠ ꯃꯃꯥꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯩ ꯃꯆꯤꯟ ꯃꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯨꯝꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯍꯥꯏꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕꯅꯤꯃꯗꯨ ꯈꯨꯝꯒꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯉꯥꯡꯉꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯦ ꯁꯤ ꯄꯨꯡꯆꯥꯏ ꯆꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯑꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯤ ꯏꯁꯨ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯁꯤꯒꯤ ꯍꯧꯔꯛꯐꯝ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏꯁꯤꯟ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯁꯨꯔꯕꯥꯂꯥ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯆꯞ ꯆꯥꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯕꯤꯔꯤꯕ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯕꯗ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯁꯤꯅ ꯃꯊꯃꯣꯏ ꯁꯦꯡꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯊꯧꯗꯥꯡ ꯈꯪꯗꯕ ꯗꯦꯟ ꯌꯥꯅꯕ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯅꯤꯇꯤ ꯅꯤꯌꯣꯝ ꯂꯩꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯟꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯉꯁꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯗꯣ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯐꯪꯉꯤ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯅ ꯑꯦꯁ ꯄꯤ ꯃꯃꯥꯏ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯤꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯅ ꯂꯣ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨ ꯈꯪꯍꯟꯕꯗꯤ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏꯗꯅ ꯄ꯭ꯔꯃꯥꯟꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤꯗ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯔꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟꯒꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝ ꯈꯔꯗ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯁꯦ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯐꯅꯅꯕ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯇꯧꯖꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯊꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤ ꯒꯣꯔꯈꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯦꯟ ꯋꯤꯡ ꯑꯃꯅ ꯀꯨꯀꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯦꯟ ꯋꯤꯡ ꯑꯃꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯅꯤ ꯀꯧꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯃꯦꯇꯔꯗꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯠꯀꯤ ꯃꯦꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯅ ꯏꯁꯨ ꯗꯦꯠ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯏꯁꯨꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯒꯩꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯀꯧꯗ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯍꯥꯟ ꯈꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯈꯥ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯈꯔ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯎꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯔꯛꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯏꯈꯪ ꯈꯪꯅ ꯄꯣꯠꯅꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯩ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯐ ꯗꯤꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯈꯟꯅꯅꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯍꯦꯛꯇ ꯖꯥꯇꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟꯁꯤꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯆꯦ ꯊꯥꯔꯒ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯨꯃꯣꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯃꯔꯝ ꯆꯥꯕ ꯄꯣꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕꯀꯣ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯅꯕ ꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯑꯗꯥꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤꯕꯨ ꯄꯤ ꯑꯥꯔ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯨꯃꯣꯟ ꯊꯥꯗꯅ ꯀꯧꯗꯅ ꯈꯣꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯕꯨ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯎꯕꯤꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯇꯣꯔꯦꯕ ꯂꯥꯁꯇꯀꯣ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯑꯦꯁ ꯄꯤ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯣ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯥꯏ ꯂꯩꯈꯤꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯪꯅꯤꯡꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯨꯞ ꯑꯃꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗ ꯍꯦꯛꯇ ꯌꯥꯔꯅꯤꯅ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯁꯨꯃꯣꯟ ꯊꯥꯕ ꯀꯧꯕ ꯃꯦꯇꯔꯅ ꯈꯟꯅꯗꯣꯏꯅꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯗꯦꯟ ꯑꯃꯅ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯨꯝ ꯁꯤꯟꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯨꯔꯕꯥꯂꯥ
तसेंना मसी थवैना हिंदी पॉलिसी थवैना मसी इंजन चक चक थिललगा हाइतारेको अखोई इंग तपना लेहन यादना बिदमक थवैना मदु कनागम खरना थवैना मदु पॉलिटिकल ड्रामा चथरब्रा इंजन लब्रा गाइना खदंग मक्तरेबको मदु पोदो यौना हाइनारदी यौना हाइनारदी अमु लागा थमका नुगा तौगे हरकनिको यौना हाइनारदी तदु लै फिल्मसिदी सिन्ना उपतुने खा हिजिन पोसे लै फिल्मसि इसेंग सिना हाइरगा सा खंगि क्वेश्चन दुने को अखोई स्टेट सिदा याम तंदुरी ता पोर अमा लैरी करम तंदुरी ता हाइतारगदी कोई इलीगल इमिग्रेंट मयामगी को कोई चैथेंग अदुगो देन कुकी सिंगना मरुने ननमा ताबा जगा खरदा ngасai pakakna ngasai drug ngасai makon onselak pai drug ki tuan koi lofom onselak pai dare ko ago chumo mayam si thingau taraga terrorist ki oriba kulai mate chana pai ga si micham hatong ngami bagi thona lai dar okro lai sing je masim matam chana matang chana na masi lakshin ma mu taraga di suguma problem masa masa sing di tattana adum thuara thamaga andai koi je nungsin handana अखोई मसे नुसिन हंदना अखोई मसे जे यामना नॉर्मलशिप लाइफ अमन लेहंदना चरांग न तावल थमकान कदौरे दिल्ली की दया हाइतारे को मोइद पोखों पोलगा कोई नुसी बियु नुशन बिरो वारे तौरे अदुगी मतेंग पांबियु गाइन हाइब यारनबगी लंबी मा थवैना पॉलिटिकल ड्रामा अमा याक लेने हाइब सुमु खंगम चंगे को साइगी एरिया yok लगान दे कोई तंगाय फदना अखोगी ओइना थवाई कनगनी लंथुम कनगनी ना लाइब्रेरी बै बुंग बिमा याम सिंजे कया मु याना ममुक सिंगागे थमोय सिंगागे बजे साइ एरिया को हंगम लाएबको अना मोय सिंग थमोय सिंगदबा ममा लेबा नुसिदबना मरम रंगा सिकेदरे खुशी नो वा बोरिनेबो कइदबगी चिंग हाइबा तम हाइबा देन लेनरिबा मनुंगी हम तो पंग सागी लेनरिबा लो मयाम एक मयाम जिंदु गवर्नमेंट पार्लिमेंट गवर्नमेंट सेम तो सेम तो तो मदुगी बियॉन्ड वांगदा लागबो सिंदुदी कइदबगी याबा लेरिगे गवर्नमेंट मतम मतमगी छेमदोक छादोक पदुगी दमत नत्रो बो एमएलए कारिसिबो लोदु मखुत पाइ लोदु छेमदोक छादोके नुसिनना बदति चखटना बदगी मतम मतमगी अवन लाना दमत मदु छेमदोक छादोके हाबि दमत मियामगी भोट पीरकांदा मोय भोट खालकांदा अदुगुमगी लीडर ओइरकांदा करायदा करी लोगे होब लेरी करायदा करी सुनुक याब लेरी करायदा करी हसन याब लेरी करायदा करी ngасagi हेना हसन याब लेरी दु येंकांदा असेंबली ले फुम दो वरे लोमिनदना अदि सागी एरिया जे खर हापतोसि सागी एरिया खर हापचलसि सागी एरिया जे खर चुमथोसि सागी एरिया जे ना हाल चरक पसि खय कतंग यादव लेरे अद कदो याब लेरी गाइसे दा इंप्लीमेंट अदुगुमगी मेथड तो तौगे हाबदम तो भोट काले नत्रो थिका तौगे टॉयलेट सेंगे ड्रेन सेंगे नत्रगना ngасagi लंबी कोरा थागे भोट काना बोरगदी मोइन तौबिरसु डिपार्टमेंट की इंजीनियर ई लेरिबा अदगी चीफ इंजीनियर लेरिबा एसओ इंजीनियर लेरिनु माय तोजनी कैनो अदुगु मयाम नु खोना डेवलपमेंट तौबियु अदुगा लोदा अहोब लाइ मयाम जु तसेना लो थुगाइ मयाम जु तसेना मदो छंगबो छाउ तौरकान मदो स्ट्रीमलाइन पुरकान हान गगी लेजरिबा स्टेट तुमा चखट नना लंबी मसेमनो होना मतमदा मदुगी राइट तो पायर थौ तौबियु हाइबदुनि खै थमजि पोसोना सुला लेरि बिसु इशु किसनते हजि लेरि इशु से तसेना अखोई कम्युनिटी खुदि मक्सी हु कामसन भाई तारे को इंजेक्शन खर कापसल कान खना नबा सावरनबा नुसिनदनबा थवैना सिन मदुगुम्बा पॉलिटिकल गी ओइबा ngасagi मचटमा ड्रामा अमा यावरे लीला अमा यावरे हबसि थमजगे मेना दुगी मनुंग दुदी तगाय फदना खोगी कुकी जिंगना पार्टिकल कुकी जिंगना ngasi स्टेट सिदा हौजा कम्युनिटी जिंग मक्ता खनबा चाइनबा कोई एनी कम्युनिटी न खनबा हौदना चक हौदना इंग तप्पा दगी गजन हुसि चाननबा ओहेंदना होनरिसे कुकी जिंग वन ऑफ देम मोज अमनी अदुना मोगी मथक्ता चप चाना खोगी ओइबा तक्तहुम तपा लोगे एक्शन दो लकोत्रि बाबुदि खोजी इंगरो हुमजे साइन थमजगे ओके खोगी याम फजन हुजिकी लेरिबा लो एंड सिचुएशन गी लेरिबा फिबम तिजु जाना फजन थंबिरे लो से कोई लेत्रबगुंबगी मवंगदा मसी मबांगन यम सोनबगी पोछि मसु यामना कोई लाइबक थिनिंगाइनी आई ओजा शांतदा अमुक लाक्चगे ओजा ओजा हुजिसे कोई इलीगल इमिग्रेंट की सु सै मतंग लाक मतमदा दुगा लार्जर कॉन्टेक्स्ट हाइ तारे कोई मणिपुर की दा मु पुलम लाकान इरांगसिदा इंडिजिनस पीपल फॉर मणिपुर दसु कोई ऑनरेबल गवर्नर ऑफ मणिपुर दा कोई कनो पिसिनबगी पोट से लेडी सिपीरा कांदा कोई हुजिक इलीगल इमिग्रेशन की आइडेंटिफिकेशन अदुगा मोय डिपोर्टेशन तोबसिगी एक्सटेंशन टाइम फ्रेम से अदुगा वेरिफिकेशन तोबसिसु मतम सांगदोकनबा 30 डेज की पीबा कोटो फॉर्म मैम लेडी मसिसु अदम कोइना नैनदबा यादे अचौबा कनो अमा ओइरिबनी हुजिक इलीगल इमिग्रेंट की थोइबे रांग दम नैनदना कोइना पंदना लेरमनि हाइतारे अदो लाक्सनिंग बसुदिन हुजिकी मतंग देदा कोइना लाइबा खोगी सहिलका गुबनगा सुमाइन तौरइबा वफॉर्म मैम अम लाकपसि तसेंग हाइरगदी मखोगी कनोसी मसिद ऑब्स्टेकल पीदिबा प्रोसेस हाइतारे मैम अम लेरी आइडिया मणिपुर कायरकनबा मचेत अखोगी कनो तरको पॉलिटिक्स सनरकपा मैम अम लेरी मसिद सुप्रीमेसी सी कनानो ओइदुना मसि कमाइन लाइबा पोन हाबसिनी अदुम लेरिबा अखोगी कुकी मागी मनिंग दा कना लेरि फाइबा फॉर्म सु लेरे इलीगल इमिग्रेंट सिंगसिना चाउनमक मसिगी मचा अमा ओइदोरिब्रा नत्रका हाना लेरमिबा अखोगी इंडिजिनस कुकी सिंगिगी स्टेटस सेसु मसिदन एब्जॉर्ब तौसिन किब्रा हाबेगी पोट अमा अचौबो हंगम लाकोन साइ एरिया से दोजा कमाइन थंबिनी ओजा अखोई हुजिक लाइबा अखोई मणिपुर की बेसिक क्वाइ चाव प्रॉब्लम से कइनो हाना पॉलिटिकली वोट कारप मीसिंग से कम्युनिटी लाइन द पॉलिटिक्स तौर लोइ वोट कारे
होजी मैतै की सुने होजी उरी होजी उ फंगमने मैतै की से अखोय नांगे अंगा कान खलमी से असेंबली से क्वाइदगी फबा अखोय मियाम की ओइबा अखोय मियाम की ओइबा क्वाइदगी फबा मफम क्वाइदगी प्रॉब्लम नैनबा याबा कम्युनिटी पुदंगमक की डेवलपमेंट की मतंग नैनबा जगारा ना अखोय सुमाइन खलुएबा अदा हजिकती अखोय हजिक 2025 योरकान अखोय उरैसे कमाय उरके गाना कम्युनिटी खुदिमक से माई मागी सीएसओ सिंग माई मागी ngасai के any अखोय हुजिकी सेल का थोले से को से सदर हिल्स की सी एजेंडा से चौकट नबा अदगी कम्युनिटी मसिंग हेगन नबा देन अदुगी मफम दुगी मी यामना वोट का नबा अखोय कम्युनिटी मसिंग याम अखोय रिप्रेजेंटेटिव से असेंबली योगल लबा असेंबली योरकांदा अखोय की अपुन मणिपुर की कलेक्टिव मणिपुर की डेवलपमेंट की नैनबगी महत्ता असेंबली योरकांदा अखोय की ngасai की डिमांड फॉर आवर कम्युनिटी सिगी एजेंडा दा आइना हजन हजन वोट का यानबा आई कम्युनिटी सिंग से आइना आई की कम्युनिटी प्रोवोक तोरकांदा यो नोय दी मी मसिंग हंदरक तोरबनी नत्रगा नोय न मसिंग याम कलाबनी अखोय हुजि मैतै दे ngam दबया दे अखोय पंगन दे ngam दबया दे पंगन दसु मैतै दे ngam दबया दे सुगुम एजेंडा मयाम से लोय न पुगलगांदा असेंबली मनुंग दा वोट कारम मयाम दोना ओपनली नैनरम दबदगी ngasi हिडन एजेंडा मयाम अमा ngasi लेरमिने से अखोय प्रजा मयाम जिना हाना apart from community lines अखोय मसी यानाबो चंगेबको मसी यानाबो तारगदी community lines से यानाबो तारगदी मसी प्रॉब्लम ले रोय फॉर एग्जांपल यो शॉर्ट बसु मारिबा अखोय तांकुल नागालोंगी मागी कनो से होय यूजिक चेयरमैन होय ब्रा कनो होय से कोमाना मोयना थोले स्टेटमेंट जिदा 21 जे एमएलए 20 प्लस एमएलए मना तांकुल नागागी होयदबनी 11 गुम्बा मना अतोप फुरुप की होयदबनी अदुगा वैली का होय कंपेयर तोगदबनी गायना याम लाइन लाइन हायरकवा याम लाइन हायबसे को कम्युनिटी प्लीज तोनबा हायबा हायतारे लो न करी हायरी कॉन्स्टिट्यूशन न कई हाय अदगी ngасai अखोय न ngasi लेइबा लमजे इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन ना बाइंड तौरगा अखोय कम्युनिटी मैम जे नुक्सीदन लेरिनेबा इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जे हेक थोकियो नुमितदी अखोय मैम से लोय यानथनबा याबे मोनेब लेइसे अदुबो हाउ फार इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सक्सेसफुल टू कैरी अखोयबु बाइंडिंग ओइबा बाइंडिंग ओइबा नेशन नमोइना को मणिपुरी नेशन नमोइना सेमना होनाबदा इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन सिना कयम सक्सेसफुल ओइरी हाय पोचे याम चावबो क्वेश्चन नम ओइरे हेबो जिति याम तीन चावबो क्वेश्चन नम ओइरे मरमदि अखोय जे हो अखोय जे लेबा 60 एमएलए सिगी मनुंगदा 7 एमएलए मना बीजेपी की मसागी ओइजब तारगजु 3 एमएलए म तोंगाना इंडिपेंडेंट म केपी केनोगी अनि मगरा अमरा केन लेबदुगा अदु पाथोबा तोंगान थमबावदा नेशनल पॉलिटिकल पार्टी मगी बैनर की मखादा लेबावदा लोइनम पुंजन मंगम देबा as far as opposition is concerned maon dasu adum congress ki su magi member मैम ले मनी जनरल सेक्रेटरी ओबीसी मोर्चा ट्राइबल मोर्चा मैम लेगनी मागी सु पुजन मंगम देबा अद वैली मनुंग दना अखोइना सिदैदा सगार सेमना बवांगांग मतमदा ओनली मिते गतंग उबा अखोइ सगार सेमना वांगांग मतम जिदा नहान पौनेलाल नगा याम लिंग ना हरे दो if the agenda of the separation is being supported then we are ready to support the kind of formation of the government ga hare is ko se community line da ai community to please tong no ngang mane ba se ade mana phole paktri ngai da mamang da mayam hangklan le me adigi ngasai keno le me adigi keno punjitang tonsing le me mayam le me hoina khangdri mamang da ko si le ba adigi pabung risang le me mayam le me si mayam le me ba alimudin da yoraga pabung alimudin da yoraga ngasi bausi da akoi gi assembly sina apunma manipur gi pot sida idai nei nagi dra akoi assembly sida vote karaga khoina assembly chokri sida phamma matam da ngasai gi particular community du gi oiba ai community du please tawna ba ai ngasi vote karai je maitai gi damagni ai ngasi vote karai je akoi tamkul gi damagni ai ngasi vote karai je adu gi damagni na hair ga chatla bra ai bagi question je am chaun lai ba adu na maram ore ga ne ngasi ngasai gi ko ngasai ke ni community line no organization sing operate tawre je akoi as a general secretary of united committee manipur gi general secretary amoina integrity and keno da territorial keno boundary sigi akoi gi keno da masida akoi na kai ba yaroi na taga manipur gi integrity kai ba yaroi na akoi na thabak thorum torpo matam da hojik se am chaw challenge ama kai no da di akoi gi politically mathak ta leiba assembly leiba sing je moi na naina ko matam da apun manipur gi wase ingang da ngang tram ni na ground level da CSO sing na apun manipur gi naina ko matam da authority je ire le ta bai ta ma yam chaw na masi akoi face to ya ta ko adu face to na mar mo kan da law si yam na flexible oiba akoi gi kai ni ko mawalo da ban gum ma ko da kai ni ko police am leiba jaga da na hek namda bangam ba adu ga VVIP oiba center oiba sina namda bangam ba adu ga mathak ta leiba sina ahang ba jaga sing dina agenda any agenda sagat pada freely move to ba ya ba sida di aina hoji wangang mo sida kari gumba wahi ma soi ba yaw tar ga di hayeng akoi bu law gi against the section IPC adu du even aina India against the ngao di sedition bo charge tor ka doi ne ba ko adu gi potu leiba adu ga somna kandana ngasai gi kai ni organization amana chief association wagera ama wagera anybody wajino moina
openly public ta puthoga saman to buse saman to roga hekta kawro ma tum manung duda ngasai haibi do arbitrary oiba case ne so haibi re adui ma ta saman ga to roga hekta kaw buse da akoi gi state government sina kari maram gi non noina sumaina community ani constitution gi leiriba kari hani ko pros and cons ngak to bida nakoina individually akoi khap panchayat ka leidana ko haryana da ko panchayat sine to warep ka lo roga ta nupi nga nga se ta phubi chaibi ma phirong lo to chalan bi to bale khap panchayat ka lei ko adigi se banana republic ki type ta khoi na lo lei ta ba court akoi na petition tha ba ya da ba ai bu sumaina kaure ga na gorkha kangbuna ngasai gi keno sadar hill chief association na kauri se akoi maram cha de ga na khabar do na sengdok na ba gorkha kangbuna su mai community du yana ba man ba adigi ama du na su moi community yana man ba adui mar da breakage se ma kanda community ama ju sakam to laga akoi na haisi yada ta de no si lei bia roi ga na man ba gi pot ma ta na ba yam kan na hona ba se sidai da political level da yam high level political high ta yam high political level da masai gi akoi gi keno se kari hani yam high political level highest level da election car ba singsina mai magi kendra gi MLA singsina tumina leisalaga ground level da CSO singda football sanahan misidi asai gi manipur kai na ba step se makoina politicians sing na low bane na koina adu mai low down ne ko ada noi akoi gi meeting do haina ba ya de ne oza noi gi do kitang hando ne na ta ga koi ani sing do phamin an jine ga ai ba gi room je leitra jala adu akoi na moina adu maina mu MLA moina na ta ga politician na moina to wana ngang to ise kai you know assembly sina numinini phamse numi trangani phamaga ngasina kuki gi apam se nainarsi ngasina chothe gi apam nainarsi hayeng na tribal law gi matang na nainarsi manipur je how to develop us together the nainarsi have se akoi ya de se kai you know akoi na assembly da NSN na am gi accord se matang da assembly na manipur territorial integrity kai ba yaro na wari blow and high kanda akoi gi kano sina MLA khara mana yaraga khara mana yadaba housing na mu adugi wang da mu ano ba agenda ma da sai gi divisive over nature da community ahum thongna break up to man ba mong lei basida politicians sing gi role kam chauna yaurige akoi je politician oi bida matik chari bra apun ma manipur sige akoi khan mangam bi bra ngam dra bra haib se akoi phasana khallaga step lo bagi dakar se am chaun lei ba ko sigi poching ngam da ta ding sai gi keno gi inner line permit ki question then illegal immigrant ki question drug ki question adugi ngasai gi corruption ki question development question ja si question sing ja dum leini maram di kai no ganda akoi gi politics to gadom pham je akoi development da school chakotpa achoba khunai ga manipuri khunai siga thengai na ba haibdi 36 tribe 34 tribe siga maitai ga maitai pangan ga yauna atopa mapan gi community achoba ga akoi ga mungna ga state se develop to on bagi agenda da to da community line da politics to ganda mi lakh ani lakh ahum leiba lakh amal leiba mi lising yangai leiba mi lising umbu leiba gi madugi vote to vote bank do khom na bona bada ai gi meeting du dang pen ne ba wangang ba taraga de dum akoi manipur di develop to roi aduga community issue develop to roi ai wakanda ko hojik leiba condition da adu community issue develop to roi to bu politicians sing du di paisa yam pai gi ne se akoi kaw do change na ismain tam okay ja yam phajaba wafam ne ko hojik lai pochi community line politics aduga hojik mission yam da pham se sigumai post to kanda koi gi isa gi oiba self interest ta thaba ke tong na pa taragadi apun bagi haba wafam dumni sagat pa sungong ngomoi da bagi potum laire aduga assembly da hojik su sagat pa ngam da be mami dune koin tari se duga tongan ba mayam lebak ki chen chong dan thokla iba CSO sing kari kra mayam lai ba mayam bisu pulapna hai tare makoi ge apun begi oina tana pham wakat pham habadugi authority dum lai ta basi masu gyam namak laibak thibani aduna state government su khoi ujik jik thoi ba gorkha gi kari gi ga almada mamang su mayam lai khre sugum ba loisan da ba chanai na ba pot mayam am lai khre khudang ko sauni ngai oi ba hai tare kari gi masi je interfere tau de se kai gi madu ka tau bangam de se kai gi na it's also a big question acha bo hangam ba oi ba du lai re aduga aroi bagi line kanogi akoi gi round go na tentak na yoja michael lak chige oza hujik se akoi gi irang sigi soina akoi gi kano sida sigi posi masu laire akoi gi mananda ba khota ba man tawning ba tawbagi authority laite bi wafam dum su laire ngangning ba tawning ba kaukhaning ba matam ni ka tawba kanana madugi kano do mangode power da pino haibagi hangura ko sa pakum laite bi pot ama tawning ba tawba wafam dum laire adu hujik se maroina huji akoi manipur sida peace se santi se handla na ba tangdu laita na ba gi maroi ba khoi gi solution na jaga road map sidi miam da tarang machine hena u da bagi laibak thiba dum laire oza aroi boina punamaki manipur thoi ba situation sigi context lak jara kanda hujuk jik lai ba khoi gi peace restore tong na bagi hai tare masi se lambi se kaino gani mai gi road map sai be wafam sim tang oza lak hoge du ko za sining sing mati am tang ai remind to janing base akoi gi kuki akoi gi sorry thadau in p manipur gi oza gi site gi su MHA go unabada if I am not wrong
it was in back in February 16 or 17 da oba male ko ja do da unaba matam da khoi gi kano se purak na bai da makta masigi solution si purak na bai da makta warol khara pira kanda madu thabak do no thok pina bagi wa phama ja hoin thangat ki be pham su leibani ado khoi da tongan tongan ba khoi gi kano khara leidiba Manipur se hujik leidiba irang se da dum thohalaga leiba element khara haitare anti peace haitare makhoi sing se leiba makhai di masi yaroi haibagi tongan ba khoi gi loop sing haidra khara su pan bagi ahum mari ma du gi post wa pham thangat pi ke blei ja laksening mase ta seng hujik leidiba irang se da yam achaw obstacle ama oiba se makhoi se lak thogadi road map tu gi lambi tu lakada oibana makhoi se achaw ba major obstacle se dum oidure na tre hara kanda mamang da su akoi magi panelist respective panelist ani su thambi ki ba sigi supremacy ki pot lak pase mase ta seng hara kanda akoi hujik hujik tawriba dum kuki se dum oidoida natra haraga sugumba stumbling block wana lei post se oidoida kamai thambi ni oja khuding mak se unified di oide adubu social unified oide Manipur su yamna unified di oide but kai badin nate unity di adu maintain tori Manipur gi integrity gi unity adubu handak ki thodok hai tare kuki maite conflict sida who are cookies e kanara hai bese achopa question la eba sigi di ekoi thado impi thado student na haijare is a cookie hai bedi Manipur da leite cookie hai bese ideology ne kari ideology no Manipur gi lamda 22,000 square kilometer Manipur gi lam sida cookie country cookie state cookie union territory taliba ideology amani Manipur adu thugaina na bagi damakta network simi ba thadaugi marol ngang iba thadaugi cultural identity mayam tori ba mayam singsena imaginary or illusion or dream ama sagat laga cookie country cookie state se phangani Manipur gi thugai ba yagani haiba concept separatist ideology ama sida chatpa ga achoba meitei gi kaino furup khatna ba gi neba sigi sida thado sing na khoi cookie nate culturally linguistically khoi cookie nate khoi thado kangbu se hobadagi Manipur se India da changdingai mamang dagi di Manipur se ngaga ga thado sing se laga adum leibani adumain toduna thado sing sina Manipur gi territorial integrity cultural integrity administrative integrity or social integrity multi ethnic integrity mayam se ngaga adum lakpani adubu fataba ideology kuki haibasina lakpadagi maram duna hitang infect to khiwa yawane handaki conflict gi root cause issue adugi kuki du kannana bagi damakta sarkar da khatna bagi mahutu da meite ga thado ga khatna ba irang ni adoi taradi karino solution hai taradi koina fazana thamki government of India dasu meite responsible CSO singjasu koi thamki community understanding between thado between meite and mar meite and other mayam sing se recognized tribe mayam sing se understanding amam lagnara kan se da government of India ga cookie gi appeasement policy toba atei te sing se masana dum tokchara ani ekhoi mayam punsin ringai phawbudi sigi politician sing se da ekhoi depend already yaroi as a Manipur macha ma oina thado as a Manipuri macha ma oina ekhoi na hide is we stand for Manipur integrity adubu integrity haibase phaminaraga chaminaraga thakminadringai phawdi karaidagi hoirongi integrity na khoi ngangi se ngasi thado na hairi se imphal da kobio moirang da kobio thobal da kobio lakke Manipur gi wangang se hai adubu som side gi thado kuki nate adu Manipur gi damak ta ngang se hai taradi we have to sit together we have to talk together we have to sleep together no adu ngang dingai phawbadi thado se kuki ne hekta haijil laga karaidagi integrity dum ngang adi so ya roi so oi roi ba so Manipur gi aseng ba lani kanara thidok na se adugi lanmi du pulap thingmin na se to idea of Manipur du implement to se haibane ngang se haiban na tade ba jikti puthok na ra se ba adu puthok na bagi damak tu da ngasi achoba role di majority oiriba state amagi capitals oiriba Imphal maro ina Manipur meitei singna lit loba mathau tai ba government of India katang tai na ba chinkuki narco terrorist katang tai na ba gi su hoi factor achoba amane tawda bu indigenous tribes mayam singa chamin na ba thakmin na ba tumin na ba warisa na ba anywhere in the world sit tawdingai phawdi you talk about unity integrity of Manipur suk
ओइरोय हाइबसे ए अरोइबदा थमजनिंगे लाचगे अजा हुजिकी पोटसी अखोई तसेंग हारकांदा होय मेजर कम्युनिटी हाइबा तारे मैतेगी सो अचौबा थौदांग लेबा वफम दो लेरी अदुगा लोसिलकपगी ओइना अखोइगी ngасꯥꯏꯒꯤ वे फॉरवर्ड हाई तारे सिसिकी कनोसे पाटसे करीनो ओइगतगे हाइबसी टेंटकनो जा थंबियो आई वखन दे कम्युनिटी में वरी सानब दिल्ली दा अदु तौबदा तौ आई पर्सनल ओपिनियन ने को से अखोइना आइना सीएसओ मोइना हाइब नते को सिगी वरी सादिंग दा पॉलिटिकल लेवल दा पार्टी लेवल दा मोइगी लेबो पॉलिटिकल पार्टी सिंग जे मोइगी मनुंगदा काइंडली लॉ मेकर दी मोइने बा अखोइदि प्रेशर ग्रुप ने को मोइना तौरपदो पामक्तबई ने बा खोइ जे मयाम थोले से को अदुना ngасꯥꯏꯒꯤ थोल अखोइ थोले से थोंदबिदा मोइ लेवल दा हमदं वरी साबियो पाउनेलदो फनायाम साउनिंगजो फनायाम ना कनो ओरसु मा सेपरेशन फनायाम ओइजनो मणिपुर असेंबली से लागम द गांगनजिने करी ग्राउंड दा करंबा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ दा कमाई यारिनो अखोइने यारोय हाइजिने करंबा लॉ दनो ज्ञान दान हम चंगियो अदो ज्ञान ताबा यादोइसी टीवी दे सुमाय गांग ज्ञान तारोयबा आइना गांगा ओजा माइकेल ना गांगबा अदगी अमना गांगजो अखोय तौबना गांगसु अदगी पाउनेल ना टीवी तोला गांगसु यारोयबा सेको लॉ गी अगसाउ से असेंबली नेबा असेंबली से फंक्शन तौन चंगेबा असेंबली से फंक्शन तौलकांदा ट्राइबल की ओइबा एजेंडा आई ngasa हाइजेउदुनी मागिसु मतम पीरगा स्पीकर दा नैनगदमनी मैतेगिसु नैनगदमनी लो दुना करी हारिगे दो प्रजा दा अंडरस्टैंड तौनजेबा प्रजा दा लो दी अंडरस्टैंड तौनद्रगा कुकी दिसि ओइगदमनी मैतेगी दिसि ओइ नागा सि ओइगदमनी सुमाय लेगदमनी गायना लंबी दे पासन पुंगी पीबदुना दे अदुदी आइना गांगबु अंबाने मोय आइजु बोलेप्तरसु मयाम गांगबे हाइबसे आइना माननबा दुम खरा एग्रेसिव ओइना दुम गांगिबदा मी खरा दिसु माई सपोर्टर रिएक्ट तौरकनेबको अदुमाइना पॉलिटिशियन बिहेव तौबिगनु पॉलिटिशियन इज ए रियलिटी ऑफ द कैनी लेन जी यांगांदा कम्युनिटी सिंग से यांगांदा दु रियल पॉलिटिक्स फॉर द फ्यूचर दो तौबिरगदी मसी प्रॉब्लम जे लेरोय ना इसमाइन थमजे ओके जा थैंक यू सो मच याम नुंगाइ जै अदुना उजि अपुनबेगी वाफम अमा अपुनबेगी सक्तम अमा सागलकना बेदमक्ता मथौ तौदना लेरिबा सिहलगा थमिबा असेंबली से मसी गदनबा मथौ तौहनबा हाइबसिमदी अखोइ यामनमक सुमरु ओइरे अदुगा थौदांग लौगदबा हाइब तारे लौफम थोपसिना लौबदुनी आफ्टर ऑल दुम लाक्तुइसे कनाना थौदांग लौगनी सैदा खोंगदन लाउगना अखोइगी मयाम अम होटनरी मयाम असु इरांग जा हौरकपदगी मयाम अम सु होटनरी मसेसु इफेक्टिव ओइदबे मरम से करिगिनो हाइ कान मयाम से पुथोकनरा काना मयाम से लेइरी हाइ तारे तोंगान तोंगान बाखंग हाइ मयाम मोट पीदना लेइरी अदुना कनो तौगदबा तागदबा अचुम मसे नैनगदबा अदे मयाम गी पुथोकांदा अमत ओइबगी वाफम अमा असेंबली से हिंगले हारकाना नैनबगी वाफम दुमदी अदुम मसिदी कुइरे कनो तौर लेरमदना मसिसु याम लाइबक थिबा मनी याम नुंगाइजे ngasi ge koi gi dialogue ki program asi saruk yaduna mapung phan be damukta koi gi saruk yabi ki ba panelist ahumak oja santa oja GEETAJEN amadi oja Michael bo notice window tv ki mai kai dige amuka sohana thagat phong dukchari ngasi goi na koi gi program asi matang asi tension jare hayeng su sum soisona pongpham asida lamdam se thoi be isu sing matang da khana nei ne bi tanja do koi gi dialogue ki forum na pudana lakchige miyam sum soisona meeting tabiyu putmo pomo ka hana khurum jari चाही खुदिंगी मियोय लिसिंग कया नीट एग्जाम दो क्वालिफाइड ओरगसु सुन्नतगी मियोय खरदमक गवर्नमेंट सिलेक्शन फंगदुना एमबीबीएस तंबई खुदुंग चाबा फंग लेमहौरिबा नीट क्वालिफाइड ओरबा स्टूडेंट सिंग दा वहंग खरा लाए मखोयने एमबीबीएस तंबगी मंगलानजी मंगफाउन रोइद्रा मखोयगिदमक लंबी अमत लेत्रब्रा लाइरबा महैरोय सिंगना करम एमबीबीएस तंबा यागनी फॉरेन द चतुना एमबीबीएस तंबनरिसे कायागी मटिक लुबगी हाइबना चिंगबा वहंग मैम लाए वहंग सिंगसिगी पौखम अदु पोदुना लाचे अदोमना नीट क्वालिफाइड ओरबा मालेमगी तोंगान तोंगान मफम कयादा गवर्नमेंट कॉलेज कया आमदा एडमिशन तौबई खुदुंग चाबा दो पोदुना लाचरे सेलगी खुदुंग चादबा महैरोय सिंगना एजुकेशन लोन गी मतान उज्बेकिस्तान अमदी बांग्लादेश यावना तोंगान तोंगान बलाइबाक सिंगदा एमबीबीएस एडमिशन दा मांगजिल थाना मतेंग पांगदुना लाखलबा जेआर इंटरनेशनल एजुकेशन कंसल्टेंट दा लिंक्सन बिरो एफएमजी नत्रगा नेक्स्ट एग्जाम गी दमक फाउंडेशन कोचिंग फैसिलिटी सु लेगने अदुगा इंटायर नोटिस मनुंगदा बेस्ट एफएमजी एग्जाम रिजल्ट्स पुथोक्तुना लाखलिबा कंसल्टेंसी अमने अकुप डिटेल गी दमक पीरिबा नंबर से कांटेक्ट तबियो नत्रगा नोटिस विंडो टीवी बिल्डिंग द लिंक्सन बिरो Welcome to Uttaranchal University. Join us where opportunities abound and enroll now.